I veliki pozdrav svima ljudi i dobrodošli u naš novi video. Kao što vidite u naslovu klipa, Mr. Buna se vratio. Ali ima tu jedna loša vijest i dobra vijest. Prvo ću vam pokazati dobru pa onda lošu. Pokazat ću vam kako sam ga nagovorio da ne odustane od kanala. Nego, pa eto. Pokazat ću vam kako sam ga nagovorio. Buna, možeš li, molim te da ne završiš sa kanalom, please. Tebra, radili smo na njemu pune 2 nedelje, nemoj, molim te da sve to uništimo. Niti jedan youtuber nije krenuo sa 1000, nego sa 0. Tako da, ajde, molim te se vrati, please. Pa znam sve to, ali ipak. Hoćeš li nastaviti, please? I ovo zadnja, jedva sam ga nagovorio, ali vratit ću se, ali ovih dana neće biti daily upload, tako da šteta.